Rongkhang constituency Langkhang Aradatum Kijun Alangapan Kesung. Karbi Anglong Autonomous Council Inghoi Inkoira Trogapan Bang Pharo Isira Nerkep Kep Sose Men Kachatha. Bukajana Long nomination aloke jog Mesen Pensi Chunlo. Kardom Nili Karbi Birda Thanbang Samidurmi Bepi Non Archikta Birtang Tonpen West Karbi Anglong District Rongkhang MEC Constituency Langkhang Aradatum Kijun Alangapan Pini Arni Anta Sungnang Langpusi Birtanangle. Ratchari Asong Kikibo Matum Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong a district along non catching tour pig lopusi mai thaya long lam ke jai pajume pon pig bon stame catching tour aputha kwansi Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Asong ja po song ja piatum sai ke deng pon lama lake Karbi Anglong Aradatum chini pamelo Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilik Aprang Rongruk Arlo vote kachu hangdam amaya long ke lam ke jai pajume pig ji sita Kilik along haidun det apike Radatum akisung ke boya puthak Kamatha Parsik Pon Wangwedat Asongja Posongja Piatum Si Keong Lason Si Kijun Alanga Joini Rongkhang Constituency Langkhang Aradatum Kilometer Isi Sose Kahelo Adim Pensi Arniwang Lapen Aningkan Kang Tim Setame Langkeroi Nang Pusi Radatum Kat News Channel Aperang Keang No Nang Chathandun Langhan di Antang tenal tum la puthela pen Langkeroi ke polo rongaru lang avema Ave Sohang nun bom lor lingete anun IEM CM tumlongta lang nang pipe nili tum hanke Don kondo Nili tu mado ve don Chris itu. Don Chris itu. Ante la non la su election ga ke lelo kadi. La si non pong election ko son se mathai ngal tum ke. Non e pong election e mama lang nang pi bang lo nili tu mi bang. Thela pen lo reksa pen lo si lang cho so. Je ku pulo yo non nang li tu nang chini lo ke. Lang ka ve kadore kacing lu lang pen kedang lo ki juna lang men kedang lo kacing lu lang an ta ve nili tum ke. Dak pen ko lo kahelo nang li tum lang sok dam ke. Ko bag be kahelo. 2 kilometer la sondo di ani ora thala be selang so ani bang thala pelo ani bang reksa pelo ni tungke la sondo application pidun bom ga di ka chang pidun lo arlenge the anu long tani tum pidun bom lo sim tum long em tum long talang cho hang nun lo nili tu ka kijun pen kaching lu lang an ta ve apot nang pineng pusi cho hang nun bom lo ko so khomosti lo laga ha nda ka Rongkhang Pusi Krihini Arni ke doji Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Phan Aru Craser Cap Arni Men Kachata Padua Mo Papleng Pontanglo Karbi Anglong Autonomous Council Kadukave Inghoi Inkora Troga Phan Men Kachata Apor Adap Cap Apor Pen Arni Kangsam Kethom Apor An Pajut Ponlo Karbi Anglong Autonomous Council Kadukave Inghoi Inkora Troga Phan Bang Pharo Isira Nerkep Kep Sose Kilik Aphan Men Kachata Ponrenti Munangklang wosi Krihini Arni kedoji Karbi Anglong Autonomous Council Kiliga Phan Aru Craser Cap Arni Karbi Anglong Autonomous Council Inghoi Inkora Trok Aphan Bang Pharo Isira Trok Nerkep Sose Bang Phu Bang Phiatum Men Chitha Pontanglo Songa ticket kelong lapen kelong le abang phu abang Phiatum ta Kili Kachatan Dunji Aphan Returning Officer along Men Chitha Pontlo Ratchari Asong Angwang BJP Congress AGP Trinamool Congress HSDC Karbi Anglong Democratic Forum People's Party lapen jongjung atum kilik arona long sundun lo kilik aphan men kachathabdun ang bong tuliram ronghang lapen arisangho MLA Barim Bidar Singh Ingleng EM Barim Sona Singh Terang Puding Terang Ram Singh Timung Amorti so hei hui atum henlo kilik ta isi arongaje Ratchari arongaje ang bong Deputy Commissioner Sahem along pale dampen methang Returning Officer Arideng Men Kachithap Alo Jokrin Tilo. Homosi Soynon Bithong Thama, Mula Somur Hobo, Yajitu Duniti, who is the head Duniti Mane Mukta Power Karne, Men Ude Soitu, Arojitu, Jonathan Hokler, Jitu, Portarna Dia is a Bithong Hammer, Jonathan Hokole, Bottoman, CM Tuliram Nahonda, Tar Potibadat, Aro Raja Ajitio, I say, Mulu de Soitu. After Bithong Hammer, Burunan Molokam, Aram Hokorikindo, incomplete with a Kambla. কিছুমান কাম কৰি পেলাই কোটি টকা লোন থন কৰি অলপ আগতে এটা আপোনালোকে ব্লকত ৰাইজে গম পাইছে 55 কোটি টকা তেওঁ বিডিসি চেয়াৰমেন থাকোতে আৰু সিএম থাকোতে 55 কোটি টকা আত্মহাত কৰাৰ ফলত তাৰ লগত বিডিসি থকা মেম্বাৰ সকলে আজি জেলত গৈ আছে হেতু এটা প্ৰমাণ যে ৰাইজৰ টকা আত্মহাত কৰিছে আৰু হেতু এটা
পৰা মুক্তি পাবৰ কাৰণে ৰাইজে থিয় হৈছে আৰু মই থিয় হৈছে মোৰ লক্ষ্য এইটোৱে আছে তাত Number 17 Bokajan LA constituency angkang inghoi troxy aparman aruni pai crazer cap arni mesen ingsamjin pensi nomination aloke jok pachun ponlo pusi birta rangle aruni pai crazer cap arni ada por pai cap apor pencheng si arni kangsam por pai ke thom apor an pilo lapen kijutsi arni ongdung bangphu bangphi atum nomination alo joklo Congress atu pen 17 number socheng dhenta kareng teron pi 21 number Borzan Chandra Kathar, 22 number Sarupathar Kasang Terangpi, 23 number Bogazan Lakhiram Soy, 24 number Deopani Alice Teronpi, 25 number Nilip constituency Khozen Terang, 26 number Duar Baguri Rajan Ingti, BJP Asong Atumpen 17 number Socheng Dhenta Kachi Rongpipi, 21 number Borzan constituency Longkitimung, 22 number Sarupathar Jagat Singh Ingti, 23 number Bogazan Madhurjo Dhekial Phukon, 24 number Deopani constituency Mukut Mahanta, 25 number Nilip constituency Pabitra Rongpi, 26 number Dwar Baguri Roton Ingti, HSDC Ratchari Asong Atumpen 17 number Socheng Dhenta Digen Terang, 21 number Borzan constituency Alan Suba, 22 number Sarupathar Dilip Rongphar, 23 number Bogazan Nil, 24 number Deopani constituency Jibon Bay, 25 number Nilip constituency Sunil Tokbi, 26 number Dwarbaguri Tarjan Terang, Karbi Anglong Democratic Forum KADF Ratchari Asong Atumpen, 22 number Sarupathar Kadam Terangpi, 23 number Bogazan constituency Jivan Chandrapathak, 24 number Deopani constituency Pen Surjo Rangphar, Nilip Pen Samson Tiso Lapen, AGP Independent Hey Hui Pen, Pangrum Pet Pen, Bogazan Subdivision Angkang Along Bang Pokep Ra Isi Bang Pubang Piatum, nomination paper lo Jokpon lo. Non malom so por pandihina Parman Birta Moington Pon Iksinang. Royal Enfield Ishan Motors Mega Service Camp. Free service camp at Bogazan from date 22nd to 27 May 2017. 5% discount on spares parts and 5% on engine oil. Free labor charges. Contact number 7896169017 and you can also contact on landline number 03675246448. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Royal Enfield dealers first time in Karbi Anglong Ishan Motors ward number 2 near CCI Limited Dimapur Road NH39 Chandrapur Bokajan 782480 District Karbi Anglong Assam contact for service 78961 69017 for sale 78961 69021 you can also contact at landline 03675246448 আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদিবেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ
dihena mo phi putot berta long wang thulo aruni phai krener cap aning we por phai isira minute crep ho apor malom difu rong ni hangame karli son terang arta plikebra troxy aning keso akeso penachok arong chewoi juilo Karlitang Lison Terang Alangli Christian English High School along ex-student lo. Labangso a school ke bangji alumni meet ke pado ponji apan stame inut RD ke N9 abang pulo. Alangli Thongnok Bay High School Balibathar along Thanbang asai si Choklem dun. Alangli men aning ke so kelong ajok. Dimapur Nikos Hospital along si se chelang ponlo. Setame se kelang ke pameun edat ajok aruni phai trainer cap aning we por phai isira minute crep ho apor malom alang lichor asopi bangpli asomar bang hini atuma phan pamote kanglo lapen kadok kawe adon arab ajirpi atuma phan cheote kang si arong chewoi juilo Nomination alo jogdam det pen puthot KADF asong pen karjab dunji abang phi kadom terang pi ahem thekup along rat pen kaching sai kapado pontu Tong sikot pen me kang ni pon along Serpathar constituency ang kang arada tum kadom terang pi aphansi ning kachethela pen vote sitame alang liphansi jok popu cheparai ponlo an parata laso amai along kedo bom Karbianglong Autonomous Council EM Jiwan Chandra Pathak Karbianglong Autonomous Council EM Surjarong Par Mina Timungpi Land Settlement Advisory Board Chairman Mate ex-EM Ramsing Tokbi Lapen Local Committee atum pen danglok Serpathar angkang kethe keding atum chitong dunsi non adihu kadom terang pia phan ongdung avot pen pahai vek lonang pusi cheparai dutlo Birtabang kalapon si Kangton Iglo lang ibom thakat news channel domi thakme kurwang thu